Jednu od prvih akcionih heroina u svetu stvorio je Nikola Navojev još 1936. godine, i to na zahtev izdavača Vojina M. Đorđevića. Reč je o Tarcaneti, ženskoj verziji Tarzana. Sve ono što se potom dešavalo u sferi devete umetnosti kod nas i u svetu izraz je napora strip autora da žene u stripu, uprkos otporu velikih kompanija, od sporednih junakinja pretvore u ličnosti složenijih psiholoških profila. Izrazite karakterne osobine kao i supermoći izjednačile su ih sa muškim superherojima, a mišljenje nekih poznavalaca stripa je da su ženski likovi vremenom, prolazeći kroz takve transformacije, postali čak i zanimljiviji od muških akcionih junaka. Hrabre, srčane, inteligentne, mistične, moćne žene superheroji u borbi dobra i zla u zavisnosti od okolnosti pokazuju dobre i loše osobine. Modesty Blaze, čudesna žena, Julia Jones, Crvena Sonja, Suzy Strike, Kelly Green, Mary Perkins i druge, iako u manjini danas imaju važno mesto u svetu stripa i sve su popularnije. Sa pojavom superherojskog stripa pojavila se potreba i za ženskim junacima i to je interesantno da ta emancipacija nastaje već pre Drugog svjetskog rata. Prava velika heroina svetskog stripa dolazi sa stripom Čudesna žena ili Wonder Woman 1940. koja praktično predstavlja pandan do tada skoro isključivo muškim superherojima, Batmanu, Supermanu. Prvobitno su žene u stripu imale isključivo sporedne uloge. Rodni stereotipi drastično su se promenili u devetoj umetnosti od Drugog svjetskog rata, kada strip junakinja od pasivnih žrtvi postaju zanimljivije, psihološki slojevite i aktivne ličnosti. Autentični ženski likovi pojavili su se između ostalog zahvaljujući novom crtačkom i narativnom pristupu. Često su ženski likovi upečatljiviji, interesantniji, originalniji, topliji i bolje napisani od muških likova koji jako često upadaju u one klasične stereotipe i kategorije po kojima su stripovi, nažalost, negativno poznati. Za Modesty Blaze, čiji je tvorac Peter O'Donnell, znaju čak i oni koji nikada nisu čitali taj strip. Modesty Blaze je nezavisna. James Bond iza sebe ima tajnu službu, ima šeficu i ipak koliko god bio neposlušan, on mora da sledi neka pravila. Na više načina skreće se pažnja na strip junakinje, filmskim, manje ili više uspešnim adaptacijama, ali i romanima posvećenim heroinama. Strip je zaista dobro pokriven u izdavačkom smislu grana kod nas i trebalo je naći originalni rakurs koji bi funkcionisao na izdavačkom srpskom prostoru i mislim da je to upravo ova naša edicija koja se bavi pre svega stripom u književnosti. Decenije su prošle od kada je William Moulton Marston, tvorac Čudesne žene, nametnuo neku vrstu polemike o tome da li bi žene heroine, budući superiornije, trebalo da vladaju svetom jer su za razliku od muškaraca spremnije da svoje moći stave u službu pravednijeg i mirnijeg društva. Ta polemika još uvek traje, a uporedo sa njom i popularnost dominantnih ženskih likova u stripu.